L-eks kummissarju Malti John Dalli ta' it-tin intervista tiegħu mal-ġurnal New Europe mindu riżenja mill-karika ta' Kummissarju Ewropew. Jibqa' jinsisti li huma kien jaf assolutament xejn dwar il-kuntatt li seta' kien hemm bejn l-eks viċi sindku nazzjonalista Silvio Zammit u l-kumpanija Svediża. Absolutely not. I did not have any idea or awareness whatsoever about any communication about this issue. John Dalli esprima d-dispjaċir tiegħu li issa kif żviluppaw l-affarijiet huwa diffiċli li d-direttiva tat-tabak tidħol fis-seħħ matul dan it-term tal-Kummissjoni. Qal li din kienet se tkun ta' benefiċċju kbir ċittadini fl-Ewropa u tifranka miljuni kbar ta' euro lill-gvernijiet fuq in-nefqa fis-servizzi tas-saħħa. There's a gain for the citizens if this directive is passed through, because hundreds of thousands of lives will be saved and other billions will be saved from our health systems all over Europe, which is so important to make our health systems sustainable in the future. John Dalli qal li fost l-aspetti prinċipali fid-direttiva l-ġdida tat-tabak kien hemm kontroll aħjar tal-pakkeġġar tas-sigaretti. Aktar informazzjoni fuq il-pakketti tas-sigaretti inkluż numru tat-telefon fejn min jixtieq jaqta' l-vizzju jista' jsib għajnuna, kontroll aħjar tat-toma li qed tkun inkluża fis-sigaretti kif ukoll regolamentazzjoni tas-sigaretti bla duħan fejn is-snus jibqa' legali u s-sigaretti elettroniċi ikkontrollati. Is-snus huwa l-prodott li timmanifattura l-kumpanija Swedish Match li għamlet l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' John Dalli mal-Kummissjoni Ewropea.